Gabi ochre dako enyamede ikenye NPP jinhabo monola elebebiem kochu audit service dopa yike nele akonta nyaumatum le Ghana tukoma be wadu yika wapunu le agahuma ikenye Ghana ga CD billion we eve yika bukochu over akonta naname kala akbabu ha ajonje nyaonye ni yike adomuda le idiomike nele ashanti nutuome kala akbabu bonju jode yesibe kasobo pobito basisu no viade yikenye ajublasu yike edana ajokoto aho hai mene no vio muti le kaswa nutuome kemia banu polo modo we zono mi ko ba Ewenyigba TV jogo nu bongo wona ojile egbe nya jo akpaji le egbegbemenye nkoenye nate agbeyome Peter Jaro nyama yike atro asrenye modan doka tantinam le egbe nya jo akpaji mira la matrovi mava le yike memia akpo nusilis ebe English dictionary dopo yike adamagbenemi pano na matata yike mia ava akpele ike mire kan kule Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo yike na dabla junction le amuga nuto magana to come yele mie do pie pogale kede yesi bele gbata to ko abe Germania mie pe do pie pe aloje ele tefema kene mie agere nya jomre elma ke yike mie ano die heba kul akonta na Ghana to come view pe akpaji ama yike nye New Patriotic Party NPP die habo mono la obedu metoreka abato yala enya mare yike adengo le aglonglaw ne NPP tiglinyi dunya habo le Ghana Jukoma yikenya apoto Gabi asari ochredako enyamere ikele bebiem kocho Ghana audit service do pa yikena akpona miapa akonta pakple agbalamento wona oji kokure jidu le siare pa gai kazamole le do po le Ghana Jukoma godo kala bebiem be audit service to no do yikena wapun kokure Ghana ga huma yikenya CDP me we efe yikena wo de ko globe jiru yikena le zinya NPP jiha bobo yikeme yele wonyamere ko zanga yele upenu wona ope akpaji kani jode jesi mele pa ko veka plebla ko de kepe audit service ke no ko dugalo like auditor general dungono la macho eni jo ko dugwa ona mi se go mebe cho pa ko veka plebla evia ega homa yikenya Ghana ga CD billion bla eve ye abukoto afore de gade o mele do pe gade o ko de jesi be cho pa ko veka plebla we andra se ne pa ko veka plebla we acheke 2017 to 2020 le Ghana to come Nje jode jesiba kula do ikeno wo mutia irregularities calculate misappropriation of bill yika be ala yika aganya omotin sala do no kula mo yika ji woto za gaula Ghana to koma manya nu yika eten eto avenue ka wode jesi do pa do be agban stroji bodo pe yika Ministry of Education do pa yika la mo so nya pa kula mo do nya oje po yika Ministry of Road and Highways do pa yika la do wodi pa kula do lo pa nya oje po yika Ministry of Employment and Labor Relations ka kula do pa yika nele la mesenya oje ko yike Ministry of Health pere do pobubu kade unti kenya government agencies so la Ghana to come godo ka onya mere yike ode mebe la Ministry of Education aga o mai kenya CD million bla ene ye abukoto anu people akona do pa yike na gbansro nya oje pom abesuku ho manusa za yike enye na school view pa nu fia osia la school da wana ope akpaji ka ye chode jesi be la do pa yike na la mesenya oje pom aga o mai kenya Ghana ga CD million awu ye abukoto ale ka wodi ko global wo apple atikaza zanda Ghana to come view yika wo akoda dono ko jihana zazala dodu ye akpaji kada yesi be le dodu yika na audit service okodogo muti kuda 12 billion Ghana cedis kana abumutia National Democratic Congress NDC dunya bo manola gadewo onya mere yika wo yo na jiro ko kuda le ka wo sidodu ko to agahuma yi mai kala bubumuti kala wo panya no America nya South Africa la nobda yinu to yika nya poto Roxen Nelson da pama ko America de ko global kudane ka agawla bubum la jiru ye petu ko wona ma ele fie vodom ale gbele Ghana to come ka ji ka wo de mebe la do ye papaji la ka mo ko to ko dogo be la COVID-19 penu bre fo kata na yo bla la Ghana to come ka COVID-19 expenditure wa aso papla aga ka la bubum la do pa gado la Ghana to come ka amema la ko kom na mi o ka bia nya do la le genu to
tome le ike mo do nyadzɔdzɔ be akpadzi ko no nume ne mi be de ye be mi eten do afɔ ne egayo ye mi sika egayo de do ma hi Ghana dukɔ na gana fukpe ma ha ke ŋuɖoɖo nye be dukɔ me enye nu yike abɔbɔ yike agbena no agbeteƒe dukɔ me viwo kele ɖoɖo ye ƒe akpadzi le yike me Gambi Asari ɔtre dako egere be ŋkuʋui mɔɖaŋu dzi le Twitter ƒe akpadzia ele lebia ko tso ɔdi service tɔ si be woadze agba yike wava kɔ ŋudzɔ akɔkɔ na yɔ kɔku ɖe egaʋume ma yike ele bubu ŋuti ke ne mia atso le ega ƒe bubu wɔnawo me ne mi le dziɖuɖɔ me yike mia anɔ gegem ɖe dzɔgbɔvɔe nya ƒe dzɔdzɔ kpadzi ne mi ŋdzɔdzɔ ɖe dze si be edzodzaƒe bubu ɖe gado mu ɖa le Ashanti nutɔme yike wɔe be le kɔsira yi me dzã edzobibi ƒe wɔna hatsotso wɔme etɔ̃ ye edo mu ɖa ke le ɖoɖo ye ƒe akpadzia wona mi se gɔme be teƒe yike wodzra ɖeviwo ƒe ŋutinuzazãwo le abe paɖo pampɛswo kpakple woƒe awudodowoa enye nu yike ele dzo le ediom yike ne le titina sika me le Kumasi nutɔme ke ŋdzɔdzɔ ɖe dze si be edzobibi ƒe wɔna edo mu ɖa le ŋdi ga 1 minute bla etɔ̃ lɔ ƒe ma yike teƒe yike ne edzo ye dzetuya omoten de jesi tefia barakɔ kele ɖoɖo ye ƒe akpadzi le yike me dumeviwo hekpe ɖe dudɔƒe yike ne le dzotsinya dzi kpɔm le Ghana dukɔ me godo ye nye Ghana National Fire Service wonyame yike woɖi kɔ gblɔ be yewo ƒe agbadzedze na be edzo ya mete kaka ge ɖe agbaxɔ bubuwo ƒe akpadzi o kame yike gbeɖela gã ne Ghana National Fire Service dɔwɔƒea le Ashanti nutɔme yike nye ACFO Henry Giwa enye me ɖe yike de dzesi be yewo ƒe dɔwɔlawo le Ashanti nutɔme wole agbagba dzem ale gbegbe kɔku ɖe woƒe dɔwɔnawo ŋuti kele ɖoɖo ye akpadzia ena mi se gɔme be agbaxɔ yike no be fiefia enye ame ɖe yike nye edum edufie ƒe agbaxɔ yike nye bɔfɔ edze kase enelia yike wo de dzesi be enu geɖewoe tsi dzo ye me yike wo gblẽ ne aƒetɔ alo efie ye ke le ɖoɖo ye ƒe akpadzia ena mi se gɔme be le edzobibi ƒe wɔnawo me le Ashanti nutɔma gbãtɔ edo mo ɖa le Equatia Line Wood Market yike nye atidzra si gã ɖe yike ne le Ashanti nutɔme yike le yike me edzɔ geɖe teƒe ma atere ke megakpɔtɔ wo katã wo fie koɖikoɖi kɔto edzobibi ƒe wɔnawo ƒe akpadzi ke wo gana mi se gɔme be eɖe hã do mo ɖa le Kumasi titina siga me le yike me edzo dze aƒe ne nɔvia ɖe yike le nu dzram le asie me ŋuti ke le ɖoɖo ye ƒe akpadzia efia dzagba yike wɔyɔ ne dzitsidɔwɔƒea be woakpɔtɔ yike woafia nu dua dza kɔku ɖe emo xexe nɔnɔ kpakpla le yike woaxe mɔ ne dziɖegbe kaɖi ŋusẽ yike ate ŋu anɔ megbe be woatsɔ edzo akɔkɔ age ɖe aƒewo me kenya bonu kpɔlɔ ne mia anɔ gegem ɖe akpa bubu ne mi ŋdzɔdzɔ le de dzesi kɔtso Kasua Police Command alo kpovitɔ ƒe dɔwɔƒe yike le Kasua wole dzesi dem ne nyadzɔdzɔdɔwɔlawo titri nye Ewenyigba TV be yewo ƒe asi su eƒe bla etɔ̃ vɔ eve ŋutsu aɖe yike le Kasua ke teƒe yike ne wole fifi la nye be ele ɣetoɖoƒe nutɔme ke tso de dzesi be enye ame ɖe yike ekɔ eɖokui kɔ ƒo ɖe ŋkuʋuʋui mɔɖaŋu ƒe fifi wɔnawo me yike nye e-commerce platform tatantu kpakple dzidzi ƒe wɔna yike fie be ablo to mɔ dzi axɔ galasio agblɔ na wo be yadi dɔnɔ na wɔ agblɔ na wo be yahayi xɔ nɔ le ƒe ɖoɖo wɔna ƒe akpadzi ke tso ɖe dzesi be le Kasua kpovitɔwo ƒe akpadzia wonye ame ɖe yike wonɔ ɖoɖo wɔm yike wotsɔ ƒe ɖoɖo kɔ de etome le yike me aƒetɔ ye edze agba yike wòhayi exɔ yike nye efofoa tɔ ke le ɖoɖo ye ƒe akpadzia wona mi se gɔme be aƒetɔ ye ƒe ŋkɔa ye nye Raphael Claire ke efofoa yike nye George Claire enye ame ɖe yike wode dzesi be le ƒe akpɔ be wagble 11 me va yi kpovitɔ nye ame ɖe yike ɖe woƒe agbe ɖa kɔto aƒetɔ George Claire yike nye evifofo ne Raphael ye ƒe afɔ ɖe wɔna me le yike me wonye adzoblasu alo fiefitɔ xɔŋkɔ ke le yike me woaɖo agbe ɖa ege ɖe tudada me kpakple kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea yike na be kpovitɔwo ɖe ƒe agbe ɖa kɔto wɔna ye me ke wona mi se gɔme be Raphael edze agba yike wòkɔ efofoa ƒe nɔnɔmetata kɔ da ɖe eƒe xɔwo dzi le Kasua nutɔme yike nɔvi ɖe sia ɖe yike na ge ɖe dzia akpɔ gbɔ be ye nye ame ɖe yike xɔ nutsotso detotɔ ye kpɔgbɔ nɔ hã be ye xe fe hafi ne wòatsɔ aƒe kɔkɔ ana wo ke le aƒetsɔtsɔ ana wo vɔ megbea ekplɔna avu wɔadawo kɔkɔ da ɖe le aƒea kakple etsɔ ŋkuʋuʋui mɔkpɔnuwo yike nye cameras kɔ da ɖe aƒea ŋuti godo yike fie be mate ŋu agakpɔ aƒetɔ ye be yaxɔ yewo gakɔto ɖoɖo ye ƒe akpadzi o ke le kpovitɔwo ƒe nyanua wona mi se gɔme be nyatsɔ ɖe ameŋu bla etɔ̃ sɔŋ ye le aƒetɔ ye ŋuti kɔtso eƒe afɔ ɖe ɖe wɔnawo me le yike me wotsɔ ɖoɖo kɔ ƒo ɖe ŋkuʋuʋui mɔɖaŋu ƒe wɔnawo ƒe akpadzi ke le yike me tsɔe va bɔnu le fi ɖe ƒe dzinu evia ƒe ŋkeke enie gbe va yia wona mi se gɔme be le ƒe dzinu ye ƒe ŋkeke enyia gbe le ƒe akpɛ emema wo atrɔ atsɔe akɔkɔ yi ɖe bɔnu yike wo adrɔ bɔnu le eƒe nyatsɔ ɖe ameŋu ŋuti ke bɔnu ɖe gbe be
wa pato ano ko vito pasi malaika mo waso kosra ka pomo zo hapia bublo avagere bonu bia pan pola nyen ko nyen nate agboyo me pita jaro nyama ikatro asre nyamo dang to katanti admite wore ka klem le ye me service ye atro asre nya jonti agbonemi ni me pare ka wo lata